Hello mayam punamakku anuyam nai kono khurumjari mayam ngasi se akoi peace rally ko peace rally tholakpani akoi khungi oina ngasi se July gi tang manga ne bako ado akoi gi Assam da leiba maitai chinau sing aduga maitai chinau pangan sing ko akoi mayam se ngasi gi numi se akoi peace rally ama akoi bafam pham khuding makta akoi chali bako aduduna akoi khungi samnam lakai gi maira pai bi ima event chinau sing mayam ama tholaga ngasi peace rally se akoi tholakpani ado mayam puna masida leire bako isi akoi mayam ama leire ado akoi khunji yam sauda baina mi jo yam jam deba aduduna hoji ngasi akoi rally se tholakpani mayam Manipur da akoi gi Kanglup ani gi nuai na da ba thokliba thodok sigi maram da ko akhoi jamna hadi nuai ta bado adudu gi da mata akhoi ngasi se nuai ta ba phongdok ba gi oina ngasi gi peace rally se tholakpani duga khoi siga angang ani si jaure khoi sa ani si jaure moin si jauri 피자 온도시로 온도로시로 talagi pino 아토카노 파다기 세 pada ka subai de 안고 부터네 전부 kai de ui jam mi oi ke ni ke no pareng sa le pana phatra ne asilami minna pare akhoi kana tawra sila bida chala le photo haba nakhone ono go kana san kana bena je pai ne angang ni sana bichono ondoro la sina thon ondoro sina ai ga no gi ni moi gi dum tonga na ngana ado na ko ai ga asi se o chunda ma be ma men maru maduni ne du do pirong aduni mam pai doi se maru jo hai ni adu utori rala asi utoi mi asi ula aba ko da jelu chopro asi ula ka pai doi ni kata no long thong no jo long khong pa ka dong jong doi pai ro ro ba suna bro sudre asu asu ba kara pai re mamang da mang da la wai si je pai bang ni mang da la wai mamang da lao chiman pai se jong chiman mai pai noi ni su lao pa heu da ba si pa heu da ba lao sun da lao ma da lao le kai no thunu lo lei da mamang sa lu tahu tu tahu lakan malam hari kan noi sina khandel lu no no ko ano pada hai mi ngodo ore je udori mi kai no ma du yau ji ko jaudra na ko kai no ma jau ji ha banner ma wale ha mayam ngi sandam lakai gi maira pai bi ima event sing amadi chinau mayam na ngasi gi peace rally thoglai ba se Manipur da tangdu leita driba Manipur se tangdu leita na bagi shanti purakpa peace oi ba leiba ama oina bagi damak tang hi chachaba peace rally ni ado koi gi sandam lakai gi maira pai bi ima event chinau ngaptani Hare Krishna सबसे पहले बात तो मणिपुर में दो संघर्ष गुटों का जो लड़ाई हो रहा है उसमें सड़क में चला गया है, उसके लिए हम सत्य नमन करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि पहाड़ी इलाका हम देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह को कहता है कि समतल जगह तुम देखो। 2 महीना आज 62 दिन होने जा रहा है
अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक चुप क्यों बैठा है, उसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मणिपुर की तरफ से इसका जवाब चाहिए। अभी तक चुप क्यों बैठा है। हमारा SIT प्रोटेस्ट मतल की तरफ से हमारा जो कर रहा है वो मतलब जल्दी से जल्दी मणिपुर में शांति लाने का कृपया करें। धन्यवाद। ngasi chandal lekai maira pai bi ichili naw singna mayamna pislili thoklakli bachi manipuri imagi leibak ta kanglup ani gi nungai na da ba thokli ba asibu shanti purakna ma leibak ama ohen biu haina manipur sarkar amadi central government da haijeri ngasi chandam lekai gi ima maira pai bi gi ima ibel sing amadi ichinau sing na ngasi jachariba akhoi gi ngasi gi peace rally se tangju lai tadraba manipur ma lai bakta awaba kanglup ani gi nungai na bagi awaba maya mama thoi basi gi damakta pisli ama tsabani asida haining badi sarkar gi kano da haining badi akhoi gi manipur gi sarkar amadi central government na akhoi gi manipur da thogliba irang se nemthana bagi damakta athubida akhoi gi kano se lobi waina hodang lobi waina haijaning aduga manipur da ima ibel mayam magi sinau mayam magi jumai thadok piba aduga angang singna school da like tamba chatpa ngamdana like tamdana leidiba singma mayam je urubada akhoi gi thamoi songna khoi nungai jade aduna manipur gi sarkar da tanam lakai gi maira pai bi akhoi gi kano da gi haijaning badi akhoi gi manipur se tangbil taba hana gi leibak to madugi leibak to henbiu haiduna sarkar gi thongda ikoknona haijari